Hakan ne katayo ko baladam ngilay ya ka mat ka chinya tai assembly halol ka lentiral ya ka ba MLA ka VPP lane ka voice of the people seperti ba brainstorm ba menyang ban ra da ka mat ya tai lengkot lane ka short duration discussion ha assembly ha ka santrik menta benai arca absan ban ya tai ya ka tai ka issue ulong kum ba kalong ka VPP kam persya lentiral laradon kilat chinya da ki babyang nak kata-kata kecing wanrung kertap ki mender syakacela bat penramru ya kacing pran menteri keserkar kakadosai bakacing ya pia sanhima sima hakacela bat lakru banwan lam syakacing ya per cak benrio kumta menhen kesngiru kadai kecuhi kamat hakaba ka KSU lani ka khasi student union kala penlong ya kacing ya peba dak kacing temu bantur syang darbar thawan kacela ban persya yang kecing temu cuk serkar ban mencur ya ka amendment jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arca opsau ban ra ya ka lentiral hakitan rilum khasi ban chantia Henry ya ke dikot ke KSU la khanglat no de keyboard penya district bat ke pulit halat hanbong kalenti banja chayeng darbar thawan ke cela ka KSU kala dawa nak serkar bakan wang ya ka cing pengkela ya ka MSIPF da ka bakeno bakane kan ibor ya ka IMA bakan thiet bat ban ai caka ya kinong chokam ka bolong persya ya ka cing temu jong ka Meghalaya Land Transfer Act Penteri Kamshwa ya ka Inline Parliament sai kren ya kata ka lentiral kan ka cing ki kalong ka ban pha ya ka kubor ka basya ya ka KSU kan pencur ya kacing persya ya ka serkar bat lada kam sengap ya kacing dawa jong kaseng kadairu ban pha ya ka kubor ya ka serkar bang ni persya jur ya ka MSIPF bat ru kacing wanra ya ka lentiral hakino ki benta jong karilum khasi bat chantia u general secretary kaseng ulong bang ni persya bat ni dawa ya ka serkar ban pendau ya ka amendment jong ka MSIPF namar kadai ka an yak cakor bat ka persya ya kirulum kane kan sakta jur bha namar ngin sakendu ya bon ba caka bat hangi kirulum klam ka caka kamut bangilayam bat haba penpau bakal lentirar kanang penbon ya kacing wanrung ki breu banabar syam Meghalaya usamla Donald Badairu sekretari kaseng ulong bah nakalan Dimapur kinaka kila kelalong kirit pa hakmat ki breu banabar namar ka ILP hanakalan kam trekam habarok kawe kecela lada pilancha Dimapur pinsai ya ka bacia ha Dimapur bat hanakalan ni sngotu bakal lentiral kadai ke badan kam don kibreu ki baong balada kawan ka lentiral kimar kimata kin tador handrai haslong ka cengai tang hispa kilometer na Guwahati bat ka empar ka cengai laispa kilometer na Guwahati handrai balai bakimar kimata kitat hamni pur ban ham Meghalaya kanai kadai ke cingkeli naka Manipur ru kamsyam don lentiral bu cikeli utai u general secretary kaseng ya ka serkar Meghalaya bat tak basu khia ulong bakal lentiral kala banwanra ya ka cing mentoy hendrai ni sngotu baka khambun ka cingkta ban ya ka cingbha namar kanang wanra ya ki breu banabar bat ngin sakalalong kirit baj halaga jong kari ong utai unong yalam jong kakasi student union